Karkalta February ni nga sangni somni pathum atanga February ni som pakhat sangni somni pathum chhûnga Mizorama Thil Thlengte le Chanchinthar Ṭhenkhat te ingai thla ang u abuat sai tu hi vi kung te a ani e February ni nga sangni somni pathuma Thil Thlengte Presbyterian Church of India Mizoram Sunod Swan Mission Vengthlang Aizola Sunod Board Mission Hnuaia Thoktur Missionary Lakthar Somli Pakwa Tirchua Inkhom an buat sai Hemini vek Mulam Khan Excise and Narcotics Department Bongkon Aizol Lunglei Rota Heroin Gram Zangale Pathum Hong Somthum Pakwa le Anei tu niya pu mi Pathum Zet Rauzam Pui kum somni pahni le Si mal som dong liana kum somni Lunglei Ram Tharvenga Khosave ve niya in chal le Lalom zuala kum somni pasari lunglei luang mual chithar rota khosania in chal te anman hemizan hian excise and narcotics department le CADS thokdun chuan Falkland venglai aizola heroin gram som pakhat Ṭhenkhat le anei tu nia pu lalian khuma kum somni pathum Falkland venglaya khosania in chal anman bok Tlaidar nga le achan vevel khan CIDSB le Second Assam Rifles sa Changkop chuan isak pola kumsom thum pakhat le road chunga kumsom li chamdur project veng ve ve te hna atangim .22 AK automatic rifles China Siam pahni magazine pahni le .22 silai mupali muifang daya anmana tin lian thanga kumsom li pahni es mual cheng le lalpian moya kumsom thum pahni mel thum bethel veng aizol te po dan lova shalna tura anin nam noi awangin man annibok February ni ruksang ni somni pathuma Thil Thlengte ngai thlale ila Chhûndar som pahni vel khan mel thum ram chhunga tuti shat lo mi cherwang cheto tak char ani Hemini vekhian ramtikang lo tura inzirtir na hafta Fire Prevention Week 2023 chu Mizoram poma thapui thoin kangmei ivengang u ti thupui mangin mantran ane Zokhotara 42 Assam Rifles team te chuan SML truck vara foreign beer case za manin he thila in nam noi nia shat lalian moya komsom hi pasari khwang leng veng lai lalfam kimi komsom thum pani bongkon mar veng aizol le LH thangi komsom thum pali Trumpui aizol te anman February ni sari sang ni somni pathuma Thil Thlengte Mizoram Legislative Assembly pariatna thutkhom chumsom pakhatna budget season chu tran ani hemini vek lailama hian CIDSB le second AR te Changkop chuan heroin gram zaruk somriat sabon boma da international market rate a cheng nuai zathum somli hu chu sesong da ya lalnun zira kumsom thum pahni le lalbiak tluanga kumsom thum pahni zo khotharami ve ve te hna tangin anman February ni riat sanghi somni pathuma Thil Thlengte ngai thlak thun zomang Mizoram Legislative Assembly in Khoma pu H biak zawa MLA chu Deputy Speaker Tharatan chu tu omlova thlantlin ane Special Court Prevention of Corruption Act Aizolin nimin ni sari thlani sanghi somni pathum lama tuirial Haidel project siamna atana Ramlak sak zangna domna chungchanga mi paruk thiam lo achantirte pu siwan lal chhuana aizol electric veng pusai ai thanga tuithiang aizol pc ro khumi durtlang aizol pulal du oma durtlang leitan pukelal rona champhai bethel le PC lal thazawi durtlang leitan te chu special judge Dr. HT Sil rin chana chuan kumkhat cheu lung intang tur le cheng nuai somni cheu choi turin ashem hemini vekhian February ni ruksang ni somni pathum chhûndar som pahni vela mel thum silai mual pia kong thlanga me cherwang cheto tak char kha zalei pari kom somni pariat longtlai veng pui ami ani ti hriat ani Champhai police team chuan random checking nein mual koidaya sabon boma da heroin gram somni panga international market rate cheng noi khat sing ni sanga hule alprazolam gram somthum local market rate
cheng Ṭhenkhat sang hu chu ro lua puya kumsom ni pathum aro veng khozol zo khothara changa champhai pana sumo chuang me kut atangin anman February ni kwa sang ni somni pathuma Thil Assembly Sezona Vantlang Ram Humhalna Dan Siam Chatna the Mizorama Restriction on Use of Transfer Lands Amendment Bill sang ni somni pathum Revenue and Land Settlement Minister Pulal Ruat Kimapudlu chu pasani Hemini hian Mizo Zirlai Pol MZP Special Assembly chonu dar khata zofa te cholbuk Borapan Suri Longtlai District aneya MZP in Chakma Foreigner no chwa ani theinana malak baka kumsang ni som pakwa a Mizoram Legislative Assembly in Alopasto Mizoram Governor in Apompuilo the Mizoram Maintenance of Household Register Bill 2019 hi alotlin theinan MZP in Malaro se ti anrel Hemini vekyan Special Judge Prevention of Corruption in Thiamlo Achantir kumkhat cheu tang tur le cheng noi somni cheu choi tura ashem te chu March ni khatleng atan bela chwa phalsak anne February ni som sang ni somni pathuma thil thleng tengai thak chunzom le ang Women and Child Development Minister Engineer Larin Omatswan rule hu donani National Deworming Day chu Aizola PC Girls School la ahong Hemini vekyanin Special Narcotics PS Techuan Sipir Mel Soma Lalfak Zwalikum Somthum Bani Kolosib Dia Convent Kutachangin Sabon Bom Panga Ada Heroin Gram Somnga Pali Point Pakwa International Market Rate Cheng Noi Somni Pasari Singli Sanghu Anmana Champai PS Chuan Lalmoi Zwalakum Somni Pathum Zion Veng Champai Nena Changin Heroin Sabon Bom Le Plastic Container Ada Gram Somthum Pakwa Arit International Market Rate cheng noi som pakwa sing hu chu anman bok February ni som pakhat sang ni somni pathum khan February ni riata achin shat lovabo pulal mangaya kumsom nga pani aizol luang mual chu zarko thlan mual thang sai shuluya thia mu ane Khatizong kha karkal ta chhûnga Mizorama Thil Ṭhenkte le Chanchinthar Ṭhenkhat kan ngai thlak theite chu ani a karlia ton kar chunga Thil Ṭhenkte kan lo ti chuak le don nia in zawain mangtha mutui ni man nuam vek ule